Že by rizik nie postal katastrofa, ale ostal na úrovni nešťastia, treba nepреривно robiť na informovaniu žiteljstva, edukovanju volonterov, zväkšanju komunikaciji i koordinaciji medzi državu, kompetentnima ministerstvami, nevladovima organizacijami i javnima podprijemstvami na terenu. Hvarene Nješka na okruglim stolje uloha nevladovih organizacijah u zmenšovanju rizikov od elementarnih nepohodoh. Caritas zo Skocura od prešloho roku uključeni do toho projektu, otrimani edukatívni robotní za škoляроch, a toho roku še bude robiť i na obezpečovanju opremi za jedni valalski združenja. U okviru toho projektu do konca roka opredeljene određene sredstva za dobrovoljne honjohasne društvo u Kocure, ktorí isto tak učestvovali i u peršej fazi i teraz še uključili do roboti, a ich uloha u samim valalje bar zveljka, pretože oni najse perši to tých, ktorí vychodze na teren i velju toho robja. Popri predstavnikoh Caritasu svoje iskustva vyniesli i drugi nevladovo organizaciji, a moderator programi bula Jovana Lončarević, magister civilnej zaštiti.